Assalamualaikum teman-teman. Kita lagi di mana Mas Zehan? Oh, di Cipondo. Kita lagi di Danau Cipondo. Tuh, di sini banyak kuliner dan juga banyak mainan tuh. Oh, Musab udah pengen naik mobil. Nanti naik mobil, yo. Dan jalan udah kereta juga di sana. Ayo sana yo. Wah, ada banyak mainan teman-teman di sini. Sini masuknya gratis. Jadi kita cari wisata murah ya teman-teman ya. Wah, ada apaan itu, Dek? Musab mau apa? Apa? Berapa itu? Tanya. Apa berapa tuh? Berapa ini, Bang? 40. Oh, ada anime. Ayo nanti aja belinya, taruh dulu ya. Taruh. Musab nanti aja, yuk nanti aja. Nanti beli. Nanti beli yuk. Jangan dulu yuk. Musab, nanti aja dulu yuk. Let's go. Katanya di sini ada yang jualan ondel-ondel teman-teman. Kita cari ya. Ada monyet. Ada monyet. Monyetnya lagi gendrotin. Ada monyet. Apa itu? Oh, ada badut. Iya. Oh iya. Ada Ultraman teman-teman, ada Ultraman. Tuh danaunya. ada Ultraman. Ini Ultraman itu. Oh. Foto situ. Sana. Oke, foto ya. Tar dulu ya. 1. Bang. Terima kasih Pak Ultraman. Ultraman ya, Dek ya. Ada ular tuh, Dek. Dek, bisa ngeliat ular nggak tuh? Mau megang ular nggak? Megang ular. Mau megang ular nggak? Mau. Tuh. Lihat tuh neneknya megang ular. Wow. Megang ular. Bisa mau megang ular? Nggak mau. Dedeknya mana? Bisa mau megang ular nggak? Ular tuh. Ayo, coba Musab mau megang ular teman-teman. Ya, Musab gantian. Musab mau. Musab berani nggak? Pegang ular. Itu ularnya tuh. Pegang, ayo sama Abah ayo. Jangan, aku takut. Pegang
Aku takut. Oh, Jen, Musab takut. Musab mau kemana?